Hi ma'am, ay nusibangang masidi mo ay na compound interest ki ang kama mo pudno lai ko si aham bani do compound interest si yam kana SSC de di hang badi yam kana yaw de simple interest ne heli ang ba but si 2019 da hangi ba question ni na porai chi so do hora chi ko the question ji kay hana that amount of the rupees 7,500 at compound interest at 4% per annum for the 2 years haibni siji puthona haibni ado koina ahambada shugumbachi short season rono short season su jai adu moigi masagi formula adu da dum season ga holo yam thuna dum hotpa yabni sidai dum ai haire ke pinspan je kyano magi pre pinspan je 7500 no isma chung khanjengo time kyano 2 years ni adagi rate kyano r si kyano 4% ni adu itarigidi khoigi formula compound interest ki do lai a equal to kyano ai matamda a equal to p bracket 1 plus r by 100 square ni ko square t ai asigi bab to pare t ni adu itarigidi ngasai t jo time p je kya ai tare 7,500 no edo mix to 1 plus r di kya no 400 t di kya no 2 ni adu itarigidi 7,500 1 plus si 100 na any haiba 100 na 4 the 100 na divide to tarigidi 0.04 si leire ko adu targadi ani si 7,500 yang coin hola bani ani si plus tok chalo adu tardi 1.04 square adi 7,500 in bracket si hang to 0.04 into 0.04 si leire adu tardi 7,500 into ani si into tok targadi kya targe yung ang ching 1 ay tore kaya target na matam da 1.0816 tay again ani si mo into to matam da kaya target matam da 8112 sini ngasai gi magi hot pa jam thu no hot pa yai sumai pal kan da si da holi ba ma'am ji samjalaga hol su jai adun question number d ji sume so angang jing kai gumana koina knowledge pangboy gadi like tormu subscribe tormu question ji hau da japi aroi beda chu hapake mathang yang ka ngai dun leram